Samuela uta Sakuta na matolo Nikosulo pengula ya sinyamalana Samuela uta Sakuta na matolo Nikosulo pengula ya sinyamalana Wasepsisu ya sinyamalana Kumele masipeni mahlabezu uyamemeza kandaba umemeza ngathi uyalila uthuthuweni uchithekile uchithwe ingqule njana kamalangela fumani lonke sizohlanga isicagcwele sokwenye inkosi yohlanga incwadi yabhala nguJoshua Mqabunkulu belo R.G. Mugabe salumbani Lancaster House yoyinkodu 1987 sebekhotiwe imisebenzi yemkhonto abayitshiya phezu kwenyaweni zamambo yakhesu inqa yomgoqozo webizwa zabathu mambo eyaphetha ungwalungwalo kwamachobana isingumkhuphela mudla sibanjwa izikanto ezengqole njala indidandidane iyabadida abaningi lani mandebele didekile abanye bathi ngulo abanye bathi ngutshisambula umambo abanye bayikhomba emantungweni abanye bathi ngusibundulelaye kodwa wayengumambo usukhulumile umlomo ongathethi imanga injelele selikhulumile litshela wabu Tabu ya pendu lele Wabu usuna Kusirasi jala wabu Tabu ya pendu lele Wabu usuna Kusirasi Samuela uta Sakuta na matolo Nikosulo pengula ya sinyamalana Samuela uta Sakuta na matolo Nikosulo pengula ya sinyamalana Wasepsisu ya sinyamalana Wasepsisu ya sinyamalana kumele masipeni mahlabezu uyamemeza kandaba umemeza ngathi uyalila uthuthuweni uchithekile uchithwe ingqule njana kamalangela fumani lonke sizohlanga isicagcwele sokwenye inkosi yohlanga incwadi yabhala nguJoshua Mqabunkulu belo R.G. Mugabe salumbani Lancaster House yoyinkodu 1987 sebekhotiwe imisebenzi yemkhonto abayitshiya phezu kwenyaweni zamambo yakhesu inqa yomgoqozo webizwa zabathu mambo eyaphetha ungwalungwalo kwamachobana isingumkhuphela mudla sibanjwa izikanto ezengqole njala indidandidane iyabadida abaningi lani mandebele didekile abanye bathi ngulo abanye bathi ngutshisambula umambo abanye bayikhomba emantungweni abanye bathi ngusibundulelaye kodwa wayengumambo usukhulumile umlomo ongathethi imanga injelele selikhulumile litshela wabu Tabu ya pendu lele Wabu usuna Kusirasi jala wabu Tabu ya pendu lele Wabu usuna Kusirasi Samuela uta Sakuta na matolo Nikosulo pengula ya sinyamalana Samuela uta
saguqa ngamadolo inkosi ulophengula yasinyamalala wasekusizwe yasinyamalala Thumele masintweni mahlabezu uyamemezwa kandaba umemeza ngathi uyalila uthi uJohn uchithekile uchithwe ingqwele njalo kamalandela vumani lonke sizohlanga isizagcwele soke inkosi yohlanga incwadi yabhala nguJoshua Mqabuko belo R.G. Mugabe salumbani Lancaster House ngo 1987 sebekhotiwe imisebenzi yemkhonto abayitshiya phezu kwenyaweni zamambo yakrestu inxa yombhoqozo webizwa zabathu mambo eyaphetha ungwalungwalo kwamachobana isingumkhuphela mudla sibanjwa izikanto ezengqole njala indidandidane iyabadida abaningi lani mandebele didekile abanye bathi ngulo abanye bathi ngutshisa mulu mambo abanye bayikhombe emantungweni abanye bathi ngusibundulelayo kodwa yayinguma